veče i dobrodošli. Hajmo da i večeras ljubav može. Dragi moji, danas pričam o usamljenosti. Tema današnjeg videa je usamljena gomila i odmah na početku ću vam pročitati šta o usamljenosti kaže Jung. Usamljenost ne potiče od nedostatka ljudi oko nas. Ona nastaje kada ne možete da im pričate o stvarima koje su nam važne. I reći ću vam ko me je podstakao da pričam o ovoj temi i zašto baš kada smo sada kod kući i kada smo sa svojima sam odlučila da pričam o usamljenosti. Usamljenost jeste jedan socijalni, društveni, psihološki izazov koji nam je ovo naše moderno društvo stavilo ispred nas. I pronašla sam velika i mnoga istraživanja na ovu temu. Posebno je rađeno jedno istraživanje u Americi gdje su ispitanici dali identične odgovore. Oni su odgovorili na pitanje šta je to kada kažu usamljenost, šta je prva asocijacija. Prva asocijacija je da nemaju sa kim da pričaju o važnim temama. I sam Jung, kao što ovdje vidite, je o tome pričao i mene je za ovaj video inspirisala moja divna prijateljica Nikolina, koja ovom prilikom pozdravljam, i moja kuma, koja je sa mnom podelila jedan svoj intiman trenutak i pričali smo zapravo o usamljenosti. I tek nakon tog razgovora, kada sam pronašla ovu rečenicu koju je Jung rekao da je to nedostatak osobe s kojom možete da pričate o važnim temama, onda sam shvatila koliko je taj čin kada sa nekim podelite ovako jednu važnu, duboko intimnu temu, koliko je taj čin nekad možda zna da bude i bolan i zašto kada se nađemo u društvu ili kada smo okruženi, evo sada u ovim danima porodicom, zašto se i tada nekada osjećamo usamljeno. I kada je nastala zapravo taj osjećaj usamljenosti? Osjećaj usamljenosti je nastao onda kada se javila svest o drugome čoveku. Tog istog momenta se javila i svest o pojedincu, odnosno o nama samima, o pojedincu koji je stvarao lični identitet, koji se odvojio iz zajednice, znači da kažemo iz neke opšte zajednice, gomile u kojoj je bio sa drugima. Sada on ima svoj lični identitet, ali ovo moderno društvo nam donelo takav identitet u kojem drugog čoveka gledamo kao suprotstavljenu stranu, drugog čoveka gledamo kao neprijatelja, kao neko ko je odvojan od nas, umjesto da budemo povezani. I koliko god mislili da smo povezani društvenim mrežama, zapravo i nismo. Nama se čini da smo danas informacije delimo neverovatnom brzinom, to je istina, ali to je jedan vid lažne povezanosti. Ona istinske, duboka i suštinska povezanost se ostvaruje na neki drugi način. I osjećaj usamljenosti ima veze naravno i sa osjećajem povezanosti i pogledajte na primjer bebe, one kada su još, znači, kada još ne pređu onaj period da bude dete, svaka beba traži neku poveznicu, da li je to majka ili neka bliska osoba. I usamljenost, odnosno taj osjećaj povezanosti i negacija povezanosti, usamljenost, je nama data od rođenja. Znači, mi smo to rođenjem stekli, a paralelno sa njim nam se javlja i ovaj osjećaj usamljenosti ako nema osjećaja povezanosti. I ono naravno kasnije, ako se ne suočimo sa njim, može da nas stvori određene izazove u životu, da ne možemo da budemo povezani ni sami sa sobom, a kamoli sa partnerom ili sa svojim najmilijima. I ovo su dani kada su oko vas možda vaši prijatelji, kada je oko vas su možda vaša porodica, ali šta je sa onim ljudima koji žive sami? Ja sam želela ovaj video da postavim upravo njima. Na početku sam vam dala jedan ovako teoretski osvrt na ovu temu, ali hajde da pričamo o ljudima koji su sada u ovim trenucima sami, koji možda imaju svoje porodice, ali nemaju partnere. Želim samo da vam poručim da sam i ja nekada tu bila. Znači, ovo je poruka moje pri kumi, ovo je poruka svim divnim ljudima koji su možda u ovom trenutku bez partnera, možda su u ovom trenutku bez svoje porodice, a ove dane
kada su u kući proživljavaju sami. Ovaj video je video podrške, da znate da čim ste prepoznali taj osjećaj, da je to već jedan alarm i to je već jedno zvono da treba nešto da menjate. I znam da su te promene možda i bolne i teške i znam da nije to lako da reći sada, evo od sutra ja više neću biti usamljena. Naravno, nemojmo stvari posmatrati na jedan tako površan odnos. To su lične, duboke stvari i to su stvari sa kojima čovek što pre se suoči, on će ih što pre raspetljati. Kao što je rekao u filmu What About Bob, kad je Bob rekao da on mora da svoje čvorove da raspetlja. I upravo taj neuspeh u nemogućnosti uspostavljanja odnosa sa drugim treba da nas zapita šta je to u meni što mi ne dozvoljava da se povežem sa drugim bićem. Ne mora to u ovom momentu biti partner, ne mora to u ovom momentu biti muž, ne mora to biti neka osoba možda koja vas sada inspiriše pa ne možete sa njom da uspostavite odnos. Izaberite osobu za koju mislite da će vam u ovim trenucima dati podstrek, da će vam u ovim trenucima biti podrška. Znači to možda bude i osoba istoga pola, samo je bitno da se uspostavi ta neka konekcija i da se razbije taj osjećaj usamljenosti. I što više budete bili sa nekim otvoreniji u smislu da možete da uspostavite vezu. Znači, zato je ta poveznica jako bitna. Više ćete imati osjećaj da želite da budete sa nekim. Znači, da ne želite da budete sami. I Stendhal je rekao da usamljenost nije u tome što smo sami, nego u tome što ne postoji ništa za čim čeznemo. Slažem se sa ovim i to je tačno. Kada nas, da kažemo, hvata taj osjećaj usamljenosti, kada upadamo u usamljenost, kada nemamo smisao. I ova tema povlači drugu temu, ko sam ja i za čim tragam. Znači, možda bude veoma, veoma duboka tema, a više dana ostajanja u usamljenosti dovodi vas možda i u depresiju. Znači, ako ja nemam neki ideal, ne mora ideal, ne ideal, ako ja nemam neku potrebu, odnosno cilj za kojim čeznem, ako nemam nešto što mi ujutru ovako izbaci iz kreveta, vrlo je lako moguće da ću ja upasti u taj osjećaj usamljenosti, odnosno to je jedan osjećaj kada ništa nema smisla, pa onda ni nemate potrebu za drugim. Ali ako na dnevnom nivou sebi date smisao, ako vidite smisao upravo eto u tome, u jednom iskrenom razgovoru sa prijateljicom, vi ćete sutra poželiti možda da imate taj iskreni razgovor i sa partnerom. To ne mora da bude razgovor sat, dva vremena, dovoljno je dve, tri rečenice i vi ćete dati drugi smisao vašem životu. Razumete? Tako da protiv usamljenosti, odnosno sa usamljenošću možemo da živimo, ali neću reći da se protiv nje borimo, ali moramo se sa njom suočiti. To je nekako poruka ovog videa i poruka svim onim ljudima koji se i možda osjećaju sada usamljeno, da se zamisle koji segmenti njihovog života, koje segmente svog života mogu da poboljšaju. Čak uzmite i papir i napišite. To nije ništa strašno ako sebi priznate neke, da kažemo, malo manje dobre stvari koje ste u životu radili, pa da vidimo, napravite spisak šta je to što ja mogu u ovom trenutku da uradim, šta je to što ja mogu sada u trenucima kada sam kod kuće, kako mogu sebi da pomognem. Možda da pozovem neku osobu koja mi se sviđala nekada, bila mi jako draga, imala sam s njom divne razgovore, pa možda mogu sad da je pozovem pa da popričam sa njom. Razumete? I tako malo po malo sebe ćete uvoditi u taj krug socijalne prihvatljivosti, tako da kažem, da i sami sebe vidite
u ovome društvu. Isto se danas javlja jedan izazov kada ljudi koji su previše ili inteligentni ili vide malo više stvari dalje od drugih, prosto u ovom savremenom društvu kada su neke druge stvari danas dostupni, kada se neke druge stvari vrednuju, onda oni ne mogu da se snađu u ovom društvu i onda se povlaču sebe, povlače se u tu usamljenost. Ali upravo su nam takvi ljudi potrebni i upravo takvi ljudi treba da što više pričaju i treba njihov glas što više da se čuje. Tako da, dragi moji usamljeni tragaoci za istinom, dragi moji pratioci i svi oni koji mislite da ste ovog momenta usamljeni, znajte da je upravo vam se obraća jedna osoba koja je vrlo često bila usamljena, ali postoji rešenje kao i za sve u životu. Tako da ja vam želim da, kao što je Schopenhauer rekao, da spoznate ovo, kaže, bednik osjeća svu svoju bedu, a veliki duh svu svoju veličinu u trenucima usamljenosti. Tako da osjetite koliko je taj vaš duh velik samo kada mu date to neko socijalno priznanje. Vi ste potrebni ovom društvu i potrebni ste da budete, da trajete u dvoje, jer mi kao pojedinci nismo stvoreni i mi nismo rođeni da budemo na ovom svetu sami. Tako da želim vam da u ovim spoznajama i da u ovom videu uživate na najbolji mogući način, da pregledate ponovo ako neke rečenice niste razumeli, a svakako vam želim da nikada ne zaboravite da ljubav uvek može. Vidimo se u narednom videu, ljubim vas i želim vam sve najbolje. Prijatno!